Baka Prase ima brutalnu popularnost. Iako su mu ugašeni svi kanali, dalje dominira, poklanja auta i tako dalje. Iako je imao odličnu gledanost tokom karijere, pojavljivanje ženskinja u njegovim klipovima i streamovima uvijek je podizalo njegovu gledanost. Njegova bivša djevojka Anja Bla bila je najbolji pokazatelj toga. Nakon što je raskinuo sa njom i bio određeni period slobodan, našao je novu djevojku. Naravno da svi znaju ko je njegova nova djevojka. Međutim, još uvijek je nije prikazao u svojim streamovima. Svjestan je da bi mu to donijelo još veće preglede i hype, pa se po pitanju toga iskreno oglasio u svom posljednjem streamu. Pa planirao sam da snimam, ali nisam još, ali pokazat ću. Bukvalno razmišljam krajem mjeseca ili u sljedećem da pokažem svoju ženu, jer me smara više da je krijem ovako, zato što realno, brate, mnogo lepa devojka, samo može mi donese pregleda, ono, da samo da sedi, bukvalno da ništa ne radi, samo da sedne ovako pored mene i da bude ono dobra riba, ja ću imati više pregleda. Kontaš? I onda je, realno meni se ne isplati da je krijem. Jel da? Bukvalno ako ona kaže nešto ovako van kamere glupo ili nezanimljivo, da se desi nešto da omakne, ljudi će kao, ja vidi ova uga buga, naš riba debil. A kad sedne ovdje i da kaže najgluplju stvar, svi će kako dobra fora, šta ti je dobra riba, a? To ti je taj efekat koji ti imaš, bebo. Iskreno, njemu veća popularnost ne treba. Tačnije, na Balkanu je veću ne može ni imati. Bukvalno skoro svi znaju za njega i došao je do samog maksimuma. Međutim, iako ga svi znaju, to ne znači da svi gledaju njegove streamove. Tako da je bio iskren i rekao kako bi mu to korist donijelo. Ali sasvim je logično da želi da je prikaže jer je prošao već duži period, a i zbog toga jer je ona sama po sebi neka vrsta influencerci. Tako da uskoro zasigurno očekujemo pojavljivanje njegove djevojke u novim streamovima. Do tada čekajte baš te streamove i nove reportaže Nedatora. Veliki pozdrav!